Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره الذي أنعم علينا بنعمة كثيرة ظاهرة وباطنة، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون. صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه وتمسك بدعوته إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
فاتقوا الله عباد الله وحاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا بين يدي الله من وجد خيرا فليحمد الله من وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه عباد الله إننا لا بد أن ننتقل من هذه الدار من دار الدنيا إلى دار الآخرة إما إلى الجنة وإما إلى النار ندعو الله سبحانه وتعالى أن نكون جميعا من أهل الجنة ثم نعوذ بالله من ذلك النار فاتقوا الله عباد الله لعلكم تفلحون في دنياكم وأخراكم ثم واسمعوا إلى قول الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا وقال جل وعلا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم Mauli mga umat Islam inhutba taniu ayat suratul Maidah ayat ikatu iwan ayat suratul Ra'd ayat ikahangpu tagisa mga kakasih sinallahu ta'ala Aum pabaita sinallahu ta'ala hamasasin nabi. Bang pabaita nila, bang pabaita nakatu, bang pabaita na kanila, pabaita nakatu. Palman sinallahu ta'ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Kahinapusan sinjunjungan nagadji. Piyatulun sinallahu ta'ala inayat ini ha'arafa. Piyabaitaan kita niyo sinallahu ta'ala sintu pabaita. Di na magkahakadin tao. Impiyag kahakaran na sadya sin tao, kaya sarapan sin pagkaon. Kaya sarapan sin pag-inom. Kaya sarapan sin pagpasyal. Hajumlahan, kaya sarapan in tao sin pagdunya. Biyasin sa kaula-ula, in dunya pagulaan. Tayungin na to mga tuwanin pabaita sin Allah Ta'ala. Panabi, haarapa, iban sin mga iban niya, pabaita kato tani usaplag. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Hikay sa pabaita kato taniuri papalupa. Palupa na yung katan sa di manjari lupahunin ini. Parman sinallahu ta'ala haadlaw yan. Amin adlaw yawn, adlaw arafa. Diukup na sintuhan ni mag-agama. Dan yung mga tuan. Hipatumtum yadto, jukup yung pag-agama. Uyunin hati niya yan jukup. Aun manglarak. Aun di mabaya. Naturun na to, nahaw na kamo nakalamod. Manglarak atawari mabaya. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Paman sin Allah Ta'ala panabi, pabaitaan hanabin umat niya, sinjukup na yung pag-agama, di naman jari hanapan, di naman jari hilangan, amo na yaon. Jukup na.
Ikarwa pabaita kato taniyo. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Diukup kurakan niyo pamansintuhan ni nikmat. Nikmat kasanyangan. Piagngan hadya sintaw. Inula kasanyangan. Sa lingog dahalawang bay. Nagkakalo magtiyaon. Nagkakalo magtaymangod. Nagkakalo iwan anak. Nagkakalo iwan kampong. Wangway na makalo niya. Baran niya. Kalohon niya na. Uy, may tayad do. Sabab daakan ni syaitan. Wa atmamtu alaikum ni'mati. Ipatumtum sin Allah Ta'ala. Juko pimpagkaon, way kulang. Hinamay tayo ni nagkabiyahin ni. Sabab di mang dihilim mataw da tiyo-tiyo. Di magpasaw kaniya sadya. Jukop sin Allah Ta'ala ing kasanyangan. Kasanyangan paghulaan. Kasanyangan pagkaon pag-inom ing katan kagugunahan nila way kulang. Patumtum yaddo. Hikatung waraditu lakumul Islam dina. Jukop nain syara. Jukop dain nikmat. Iwan kakuyaran niya in agamanatu agama Islam. Tao diurugalan. Sani magsambahayang sumuriurugalan din tao. Diurugalan magkasilasa. Diurugalan iminang marayaw. Tawang magatod pamangi, di misam mamamus. Ya makakuyag atay lang niya. Hiuran na yung tao hamangi, yastulan na yung tao marayaw. Waraditu lakumul Islam dina. Kugiwan kuya gumalup kita niyo patuhan. Ayaw sadya kita niyo sumingod a Yahudi wan Nasara. Kumuyag hamangi maastul hamarayaw. Amad to mga tuan. Impiyaway ta sin Allah Ta'ala. Ayata suratul Ma'idah ini. Kaya lupahan na sintawa masana to ini. Sambil baran niya na, kiastulan niya na. Yung mga iwan kuya ulong na rayanin ako ini, biya busit to. May ta yan. Mga tuan hikarwa. Ayata suratul Ra'd. Di naman jari pindahanin to. Amalan na to na rumadlaw. Bangway na pagkaon, pagpuasa na kao. Nabi mo, tuy room, tuy adlaw, ay pagkaon. Di sa makaluman, makayog ka ay pagkaon. Sa makasipog, matambok ka, maastol ka, hanagdihil kayo mo. Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Zabunal to din Allah Ta'ala. Ubos niya na biutangan. Indihin niya nikmat kay muri na pindahon. Indihin niya lupa kay muri na pindahon. Yan pipindasin tao. Sambil pa ilong-ilong. Amin ilong niya kumi. Manglag doktor lang niya. Kumpas mo lang nin ilong ko, inipilin halga. Mag-unmo ka. Misan yung mahaba ilong niya, uning kagunahan niya, igan na isab. Ay mo na pindahin. Ay nakaumig din nga kabayaan sintuhan. Ay mo pindahin beta sintuhan inhiyan halal, inini haram. Uwos na biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nawang mo yan pindahan. Simbiyabay taan na kao ining pagkaon halal, ining pag-inom halal, ining marayaw, ining mangi, pindahan mo. Nalubo in lupa mo.
Hansam da kausa no lubo na ing karayawan mo. Na iniatod sa jasin taon ba niya lubo. Sa wala niya iatod, lubo na kay nakal niya yalaon, lubo na kay pikilan niya yaon, lubo na kay ginawawaran niya yaon, lubo na kay kamatay niya yaon, sabab pagdatong niya palawong singkubol, magbinsa na halawom. Tani yung mga tuwan. Na, into na sabot, piniglupindahan na sintao. Di na pindahon sin Allah Ta'ala yung kerihil kay mo nikmat. Pinda sintao in halal paharam. Pindahin tao in kuyag sintuhan, paastol sintuhan. Ay, astolan in tao. Mentan, matawad pagkaon, matawad pag-inon. May tayastulan. Yan na isablong nin ulan. Tani yung mga tuwan. Di da mapindahin kawa sa sentuhan, di da. Ang siya kabayaan mag-ulan. Na, Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Uno yan yung maksud niya yung mga tuwan. Pagpinda na kaw, reng hamarayaw, pasarayaw-rayaw. Pagpinda na kaw, reng kabayaan mo, pakabayaan sintuhan, ang pakaw rin malugpas. Udu ila rabbikum. Magbalik kita niyo pakabayaan sintuhan. Hipiraon, iagad na yung kabayaan niya na liddup. Hinamro, diagad niya yung kabayaan niya lanidong. At turang kisah sing kanabihan, iagad nila man yung kabayaan sintuhan. Magkarunahan na kita niyo hamasa na to ini. Magbalik tumtumun na to into wiyata sinabi harapa. Magkarunahan na kita niyo hamasa na to ini magpinda. Bukum biasin pagpinda nila. Magpinda kita niyo, inakal na ito, hatahon 23, 22 pa 23. Wala mga napinda. Sa magduruhon ini. Tanyo mga tuwan. Unim beta sin Allah Ta'ala rikato tanyo, di na pindahon sintuhan hindi hilkay mo. Sa hingga magpinda kaw, pagpinda na kaw ring hamarayaw, pasarayaw-rayaw. Pagpinda na kaw ring halisuan, pati butan. Pagpinda na kaw, dahil nga kabayaan mo, pakabayaan sin Allah Ta'ala. Sabab, di mo kaingatan, magpinda na kaw ring adunya, hibin mo yung kataan-taan. Na, dahil nga sabab yan to, mga kakasi sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rasul sallallahu alaihi wasallam, biyaitaan kita niyo, An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasul sallallahu alaihi wasallam qala yaqulul abd mali bang di magpindahin tao susungon iyari bang di magpindahin tao ring amarayaw pakabayaan sintuhan hadlaw susungon bang buhion nan tao inta umiyatay kal na sinsin. Pagbuhi ka niya, ini pangasubo niya, utuhan ko hauno na sin ko. Ti kuno yan tuan. Inta umiyatay pagmaksiatan, ini pangasubo niya, hauno na tunang ko. Taan yung mga tuan. Ininim biyay tanakaw na. Hini pangasubo niya magtuisin, may taamuinin, kaya sarapanin tao sinsin. Hinang sinta utuhanin sin hauling zaman ini, tiyuhan sintaun sin. Banglaw sinsin harap tamad to, magtura. Banglaw sinsin harap tamad to, pabudyad to, magtura. Banglaw sinsin harap tapaniuglayog, harap tamad to. Yakulul ab mamungin tao ni pagbuhi kaniya amin miyatay siya kal na sinsin
Mali, mali. O Tuhan ko, hauno na yung sin ko. Buko nini pangasubo niya, o Tuhan ko, hauno na yung ahli ko. Way kami nakapagkikita. Siya ni pangasubo niya, amuin niya tay siya runhan. Way siya nakapinda pakabayaan sin Tuhan. Piyabaitaan siya sin Allah Ta'ala, innama lahu min mali. Insin mo yan. Nabahagi na nagtuo. Maakalta, nakaun mo, na yadto basura. Maakala paapna, aw labisa paabla. Insin mo yan, nakaun mo, yadto. Insin mo yan, piyami mo badyo, yadto na basura. Ini kato, insin mo yan, ata, dihil kay mo sintuan nikmat kay mo, piyang dihil mo raisab, kaya mo hadjeng kay mo, nang lapay kaw Hawaii, tiyataw da kay mo sintuhan. Aturan niyo yung mga tuan, na mura-murahan. Magpinda kita niyo, pakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala, ay natutauran ng banta na to, ay natutauran ng iblis, ato natudumadlaw, kawantag upat ka dyan, mga tukita niyo, iwan, biyayta sin Allah Ta'ala suratul Fatiha, Yahudi wan Nasara, ayaw sa dakitan niyo simingod kanila, nafaani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa likaffatil muslimina min kulli dhanb fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi hamdan katsira tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibadallah, ittaqullaha tabaraka wa ta'ala fakad fajal muttaqun. Mahuli mga umat Islam nang hinduain Nabi harap pa Tuhan pabaran niya ibang pa umat niya. Tadi natin pang nindua araman mga kita numang durua salamat. Ba't di magbaha magbalik? Unin dua asin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina wa la taj'alid dunya akbar hammina wa la mablagha ilmina. Pangasubusin ta unim problema niya. Unim kasusahan niya. Unim musibah ri matungkan niya. Tuhan, hambuk din musibah di matunga tao. Na miskin na pag-ituhan. Majaatul iman. Yung problema si Manot siya ula-ula kita niyo. Yung musibah rin magtungkato taniyo. Musibah pagtuhan. Limawakin tao rin nga kabayaan sintuhan. Sa ingkawa sa sintuhan. In kudrat sintuhan yaon nila yaatod, yaon nila kikita, yaon nila kiyakaon, yaon nila piyapakay. Nang hinduaan Nabi. Hinduaan niya, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. O Tuhan na mo, bang mayan kami nirikugdanan musibah pag-akaman mo. Nari paglilingon sintaw, musiba na ba ako ini? Kiugdan na ba ako ini? Ingkatan, pakaradyaan na to bang wala doon yung pagtuhan larap. Napagatod sintaw, yung bahay niya bukong dalarap. Sa aturay baran mo, tudyo patuhan. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. O Tuhan na mo, mangayo kami kay mo.
Bang man kami karutangan musibah pag-agamanan mo. Musibah na hamasan na ito ini. Dahil nga sabab yan, magpinakita niyo pagkabayaan sin Tuhan. Dahil nga sabab yan, paukuton na ito. Impanindog tanyo kabayaan sin Tuhan. Di tuod mabayay Satan Iblis. Bang bukon mataudiban niya. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis syair. Ya Tuhan, biay tadi hadua ini. Musibah kato, bukon pagkaon, bukon paginom. Yan, yung pagkaon, nagkahalo na, piyagkaanod na si mga runok. Yung mga pugot, yan mataod. Sa uning kulang kato, tanong yung musibah. Musibatul iman. Di imingat marayawin tao sin pagtuhan. Iniingat sa jasin tao, amin piyapanjari kanila sin Tuhan. Masarap lang na insay paglamod tiula. Na insay iban sin tiula, mukan siyo. Turayan Tuhan. Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Natubur mo. Aun na musibah sin pagsambahayang mo, aun na, lisuan na ka. Aun na musibah sin pagkasilasa mo, personalize mo na din paglasa mo, halumbay mo na sadya. Tulilingon na tudum adlaw. Ano lang mamisan sila ito, isa pamura, bukong bihanin mag-akama. Na, uno pempiang ngayon sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina. Tuhan na mo, mangayo kami kayo mo. Ay mubutangan halam sinatay na mo, inimportante ka mo, kabuhi dunya. Nabiyahon Tuhan na mo at timbiyaing papatasin tao. Kuno ba nilang nasimilak sila kinsuka, maluway na kitawin na kadto payubing ko. Mag-uno, yan to yapo niya rin to magbak sila. Turayan Tuhan. Na yan to rin to yung way buhok, yan to yung way wadyo, yan to rin to yung nagpupuho, susug babae. Na. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wala mablaga ilmina. Tuhan na mo, pangayon na mo. Dunya, bang man na mo makain kabayaan mo ha dunya. Bukun importante ka mo, sa bang man na mo makain mo. Importante ka mo, bang man na mo kaingatan yung pag-arama, yung pagtuhan marayaw. Ay magtutuhan. Dahil nga sabab yan, kiugdan man kita niusin musiba pag-iman, inindi matong nga tao. Tarkul wajibat, tinggalan na sinta yung kawajiban kaniya patuhan. Tinggalan man sinta yung kawajiban niya patuhan, pamahil-pahil, lingap, uno pa, liso, uno pa, sakit, sinwala na sakit. Hinduan na isab kita niyo sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dua. Allahumma na'udzu bika minal hammi wal hajan. Wa na'udzu bika minal ajzi wal kasal. Bangkaw liso na inang marayaw. Ligo kau hiblis. Biutangan kau hiblis palmanis. Turayan Tuhan. Hikarua. Inalamat kiugdan na kau sim musibah. Su'ul khuluqi wal adab. Mangi na adat mo patuhan, mangi na adat mo papagkahimo. Siura ko man yung pagadatan. Hansam, pagadatan sing kababaihan. Pagadatan isab si mga kausukan, beauty. Yung pagadatan sing katano, no? Su'ul khuluqi wal adab. Nainikato mga tuan. Biyata sin Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Salasu muhlikat. Tu makasipug hinangon sin tao. Masipog na siya pa Tuhan, masipog pa siya pa pagkahi. Sa yung problema rin na may ngatin to, sinasipog na siya pa Tuhan, iwan nasipog siya pa pagkahi niya. Sabab piagbantog siya Yahudi wan nasarang kasipuhan. Biya nagbus na lamin ng mga tao. Uno yan Tuhan. Salasu muhlikat. Tuhinang bang nato mahinang. Nabinsa na. Nasipog. Naluwi. Way kapaidahan. Uno yan Tuhan. Sukon mo ta. Di na magtaat pa Tuhan, di na magtaat pa Nabi. Sa piyagtaatan niya kakuripot. Kuripot. Uyum, kuripot dari, di uyum maning kampong. May tanyari uyuman, kaya kalong niniyog na mo, di kayo pagbagian. Oh, misan niyaw nasubuhon niya, makajarihan na kaniyo. Nagtaat na yung tao, pagkakuripot. Matawad magkampong di mag-iingat eh. Subalong ni mag-uyum-uyum ka ako adto. Mas, kukan bang uyuman simbudyang? Dalong na, uyuman ako bataad to. Tani yung mga tuwan. Suhon mo ta, di na magtaat pa tuwan. Kuripot na siya pabaran niya. Di na mangayo doa pabaran niya. Paahlin niya. Kuripot na siya misan. Di misa mangasip. Tani yung mga tuwan. Nagkakuriputin tauha karayawan. Hikarua, hawan muttaba. Iba nakarun niya nin hawa nafsu niya, na siya makada Quran iban hadis. Hikatu, ijabul mar'u binafsi. Hipagbantog niya na iningat niya, inhansam niya, inladyosin pamikil niya. Tudlo ni mga yaulaw niya, padsiki ko siya, may ngata ko rin kanila. Bang nahinang nasintawin tuyad to. Nalay rin na nahinang nasintaw. Unin nagisin nabi ka to, iljim baytak. Tidi ka habay mo. Era ka malunsul. Mayta, malamin ka si mga nasabutid to. Kaya nga sabab yan, sabdasin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hauling zaman, amo na yung kita niyo ini. Badiru bil a'mal. Pag-us-us kamutod, maghinang marayaw. Mayta, yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafira. Dumatong na mga muslimin. Maluhay na sila sa satunsin syaitan. Sin mahina at pamataas suka mu'min sila. Sin mataas suka pamahapon, bukon na sila mu'min. Gumawa sila rin habay nila mu'min, pagbalik nila, bukon na mu'min. Dahil kasabab yan, beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bang mabihat na haning kahalan, iljim baitak, tutug na kababay mo. Nasa kaliyan panatimutog habay, nagsisini magtautay anak. Takasinin anak, takasinin apo, Biadin dan tuan, ini katabang dakatu tanyuhan. Amunain beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, hapang hindua singkatan kanabihan iwan karasulan. Unin beta. Allahumma ftah bainana wa baina qaumina bil haq. O Tuhan namo mangayo kami kayo. O kawahalom sing kauman namo ining kasabudnalan. Yukab na sin Tuhan. In Makkah amunin suntuan. In Madina ada doon na nagulo. Yukab na sin Tuhan ing karayawan. Pag angko panini sing katandon niya lubuhon. Sabab dahil doon, si mawain pag-akapak. Tuan niyo mga tuan. Dahil doon ang Quran timulun.
kumangi ng pag-agama si mag-aagama sila hindi kumangi. Namura-murahan mga tuan. Bang mayan nga ito yung kita niyo. Ay nato kalupahan hindi sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tuyad to. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina. Iman simpalman sin Allah Ta'ala, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sallu ala nabiyikum fa inna jalla wa ala yakun inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warda Allahumma an khulafa'il arba'ah Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sa'iri sahabati ajma'in wa anna ma'ahum bi'afwika wa karamika wa ihsanika ya akramal akramin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin. Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa azilla syirka wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad din min al-yahudiyyin wan nasraniyyin wa jami'it tughat wal mufsidina fi hadzal ardi ya rabbal alamin. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا أكرم الأكرمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في كل مكان. اللهم ثبت أقدامهم ووحد صفوفهم واجمع كلمتهم على الحق يا رب العالمين. اللهم انصرهم نصرا مبينا وفتحا قريبا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أنقذ مسجد الأقصى من الصهاينة يا رب العالمين. اللهم دمر اليهود ومن شايعهم فإنهم يؤجوننا يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين. اللهم ادفع عنا البلاء. اللهم ادفع عنا البلاء. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والفحشاء والمنكر والصدائد والمصائب ما ظهر منها في بلدنا هذا خاصة وعن جميع البلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أدخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قامت الصلاة قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استقيموا صفوفكم واعتدلوا ولا تختلفوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا
فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام
عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أن لا إله إلا الله. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.